Asahan na lakwas pang dakal ring turistang dumayo king Bamboo Hub, king Lubao, katuki na ring planong Atraksyun Keti. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Upgraded yaing bayong forma ning Lubao Bamboo Hub keteking Barangay Santa Catalina. Kapamilataning 28 million pesos sa pondo, ibat king TIEZA o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, king pamanimunan ng Chief Operating Officer Mark Lapid. Kawani Keti, plano na pang Governor-elect Lilia Nanay Pineda ing dagdagan pa ing atraksyon bang mas marakal pang turista ing dumayo king lugar. Metong kanong master plan ing kasalukuyan na bubuuan para kareng tutuking development a plano ning provincial government keteking Bamboo Hub. Kabilang kareng atraksyon na asahan keti ing jet ski at kayak rides king ilog. Atin mo namang floating restaurant on barge. Dagdagan lamo naman reng function hall, bike lanes at floating spa at marakal pangaliwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.